Pinia berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tiken nias kelang arata tungpan nili berta tanbang pi moromi pang cupi pensi a berta nampak lampon pong. Pini pirang kepen nang pale berta arjupon pamisinang. Dorbaguri constituency ke parlo Upper Daihuri rongpi soarong along EC council pen kijona lang MSc Richard Tok bipen akera pipa jerlo. Upper Daihuri rongpi soarong along MSc Richard Tok bipen kera pipa jerlo. EC kijon alang EC rong arlo along tengki EC pilo. Arong arata phan EC sorkar pen kera pale damlo. Bangso along MSc Richard Tok bipen kanghon pena jok EC kera pipa jer damlo. Lasi bangso asai along mati kijona lang abar sai kipi kelong thuapot ake hai sindon teron longkiri ingti anparta suren ingti pen ajok sitame kero pipa jerlo. Daihuri pena musingti report Tiken News. India News tumdak nang ke लिए pot nili churu par piglo athe ha 1951 pen sitame council KARBI Anglong nang do kok pen MEC purun trok nang ke choklo non bang trok nang ke choklo la sidang bong an ke congress ai atum nang ki rule ta pinang nang ajir dinglo ta pen PSC ta banglo ta pen non aphi ako congress tang do thulang ta pen non las BJP lo ta me kaya din ke la son hello arong le rong su sita party si pudu la porsi dak phan ke thang nang lang li ta non BJP din sa Richard Tok bi nang kirura hod bang ke ni tum rong su sita me irong pen isivet dudun rapet political kaprek dudun de joini la alang linang kang hon pen sinon dak ke nilito phan lang hita harlok hitar lok ke dam ki sungdu lasi alang li din bang ke dak autonomous council government humpurti sithe tanang bilo la ke nili phan si dak la so akam ke jongdat mane thikadar hisab nang pilo rar phan kam claim pitha pu nili claim pilo lasi non nili ke cheng si ke choro ke laga arnam phan se choro ji la pena phi ke la non news ke bang tumlo India News tum phan choro lo la pena phi thu ke choro ke dak rong sor phan ke chodeng dun thega pot lasi dak isi hinielam do mane bang he la so tengki pen lang ahem long ledet potuinut bahani do sitamel la ke pipeline nat ma sikipon ma la so pipeline long si lang ke et joji ho apag hor tin phan thonam rep pu ke thek the la si la so to nili hin pen sitame kaning ye de ni la thang thang la ka choro alam the an vet nili ta imisi Richard Tok bi sitame nang hon nang jen so lo sadak rong piso rong kupinang pi dang lang poni punang hang hi mo rong piso rong labang so thang thelo mati pon pe tami ma bang wi pinang pi dang pon thek ba la son tami puto labang ta cho deta has than se rong ta tuar pirai an si lang do cho terang so rong ta tuar pirai lang do cho akelu an thu bang lang pi am sang me sang hi che pot la si la so lam bang si nang le tum mat ha pe me si nang e pi nang ya lam ke la han lo la si ni tum phan ni ngarong lo don pho pi pe bua lam ka li dang pi pe seng song hi lang do ko ke ti ta a lang che pon na pu la so lam si la si a lang che pon nim thang che pon non ta ha don ni tum bang am thang che pon lo ton a lang ke ka do ka be phan ta long pu mana chu et dun si ake lo le pinang po pala kardom la India News tum dak nang ke लिए pot nili churu par piglo athe Hanbukalong NH35 atwarpi kahino kilit pigajok ihuma dampar San Gravel ke pon bomahut towar kahino ajok ihuma dampar chepar lepit Dorbaguri constituency ke parlo Hanbuka pen chijok langsodak Hanbuka arleng karlu bomahut towar ke hino kilit pigajok San Gravel ke pon bomahut ihum adampar men chepar lepit Lakhain kora trok ke parlo Dorbaguri constituency Daithar police station adung het kido NH35 atowar pi kahino kilit par pi ka jok ihuma dampar San Gravel ke pon bomahut
AS03 CC1327 abang towar kahe nokilit parpira jok chephar le phitlo nonamat ke enutta arenga hu ke supona belang lasi emisya ke hayaphan ratmate hawara ratatum towara bang misen penang piason temi parji pusi hawara ratatum chuning ripon pado anparta missionary pen sangtimate sengrevela bang kipur kipang tonpon vek nang jipusi radatum pachini pon school college anparta kesukion e kachepon an pusitame hithi kolat ke dam ke bang angbon joy ke phan chetham dam avedya da sonsi dolang NH35 atowar PWD atowar piangbong amat libuk saidian parta jasemet school college somar atuma phanta mathara bangso atowar mission pensilam ponasonte mi parji pusi hawara ratatum chuning ripon pado war chileng phun chileng chileng joy ke phan bang te repairing bang do nai tang te la bang so ali ke kundat an dam iklo la bang so phuthak than basini ma la bang so ali the one hat to has selunian an ke check ke cheleng ali lo te to dap pen si ke krep ma lage mi pe si krep iklo la bang so ali la so gari ke la bang so agar krep lage non arni ke liye por baje pli malom lam pen ke krep ma di play lom pe si krep di ke krep de pen agar api ke to lang kum ko thongke bak do ta hai tang te dipu gari ta la si ke chileng iklo la si cheleng lo tame dam thai we der ma si how da chok lang so an sang nang ko lo te passenger ke pusi bang ilo te la pu ke dam passenger kente passenger bang ke labang so gari ke krep dup ajok gari paru ni det ajok si aking ben dam nang kol ke ke dam na ko di ke siksa nani tum dak lapu rong sor mate lapu arat an kachenuri ji bang ke la hello labang so atwar hok pen repairing do prabjin pen repairing ason te mesenji pusi MSc fansme chunuri ponlo tang te la so labang so rong rat mane labang so liken hatap ong dung rat mane dopi si ni ta than et thagde ji si tame do nangan do si kami nili tumta si ningduk dondo mane ong dung tum doar kedam keleng penjok nangan kisum dolo benili tumi thang kan tame chethe nong lol ke labang so li ka he no pena ko oson lo prutang ke doar ka he no pena jok kidam ke bang muni tum cycle ku motor pe ka do bin tu thek nong tro ke long to di tapen tang te la o sumar school kidum ke bang kedam ke bang ta la iklo ma belega to war do ikla la student atum osomar tum kidam ke bang ke kapre ka to akrong ka belo la henlo la so to war si cheleng ko tang te la ate hai local MSc padali tu gopilo ka tining ri ji ke lage Jadi tum kapacini dun mate kacunuri dun ke lapuson hello asi labang so to ar thak si nili tum ta chunuri po athe nili tum ta athe kadu ko rong rong ta lasan si chipulo je me lang la pentua son thom tame nili tum kapre hin ke kichun pontang si long si nili tum chethe pon se ta nona bang ke tum la war bang kinang so ke to war bang nang so di tang te la bang so gari sin ko ke munit ke aring ke soson la pusom dulu ma labang so gari kacin koi ke lake pinima amekta awilang setame kacin koi pa reng hun kisu mane su
pila sore bru rap la puan an mela ni tu pu thai kam to churu lo pini na lo por la so husi ke crab down de crab lo same ke ne ke towar ta me ka heng no ni ding pik lo pon same agari mukha ke chileng bom lo pon same repairing ku bang hormua be pin lang ke dam tang penang ani pen tame no nom arve ke jang son si theklong ni tung apen rong la hai gari the chileng son lo gari the ke chileng towar son man de lo gari so mukha ke chileng du na pen rong arat kisung tame penang phunang lo bang so towar pen ajok takela so gari ke konat iglone gari ki nat pentong bang iglone la so gari la bang so gari ba mute dak lom kwari do songron ben siwang tanela bang so gari krep duga driver hor kang ri ma takte ali ke heng no polo driver hor kangri pule puta henodai pima kado be rong same arat me theklong hu ro je towar ka heng no puta me isi main reason ne towar ka heng no pasi ni tum rong sor bang te kui bi la bang towar ka heng no jo ne lo di towar ka heng no takela noni kibom karbing autonomous council da akhai loker MBC akhai Richard tok bi phanal tum pilo tuni ri ge ni tum rong sor be ni tum ki je nang ya son ke lan we lo alang ni tum MSC kami alang ni kami arong kami thang arong lo pot hu ta dak na por alang ni sami towar lang chilang pen la iklem ni dam tum sami chilang bon pen towar bang ge pachun bom ni pima pulu tang te la ge kado be rong arati ki sum lo pot TK News penang pale berta lapuan si kangton iglo kardom